koliko je, znači postavljam pitanje, koliko je maksimalno moguće? Recimo evo, dogovorimo... U slučaju sporazuma pričamo. Znači imamo sporazum 3 godine i 5 godina. Konkretno za ove kategorije, pošto centri za socijalni rad nemaju garanciju, znači ne bi od njih tražili garanciju, pošto nemaju možda ni sredstava, maksimalno bi onda bilo 3 godine. Kad se ima garancija, onda je 5 godina, ima odgoda plaćanja, ima u ratama. Samo što ja ovu najbolje bi bilo, vidite, vi izbjegači ste već zainteresovani za to. Znači, imam još 2 pitanja. Drugo pitanje je moje... Samo da ja kažem, kad ima sporazum kod nas, onda ne može biti odgoda na sudu. Ali Cazinu bi bilo dobro da je na sudu ovu odgodu, pošto to nije iskoristio, Cazinu bi sad bilo dobro kod nas sporazum. A kod vas, ako bude odgoda na sudu, kad bude problem, onda možete doći, možemo razgovarati, da će vama sve savjete, onda ne bi moglo biti kod nas. To znači da žalba koju će mi uložiti, hoćemo, odlaže izvršenje. Ja bih vama svima savjetovala da se vi potrudite, da vi iznađete sa vladom našom svoj utjecaj, da se ovo krene plaćati. Znači, mi smo već imali upite novinara, evo vidim ja tu, oni pitaju samo za penziono za porodilje, da to ne bi se eskaliralo jer nije potrebno da ide u politički problem, tim ženama se mora to platiti. Znači, da se to pokuša platiti za Cazin, da već krene jer Cazin iskontrolisan jedan period, ima opet prazan dio od momenta kad je vršili kontrolu znači dok nije se izmijenio zakon. Znači, konkretno, može ići sporazum 3 godine. Dobro. Drugo pitanje, dakle, žalba odlaže izvršenje. Ako se mi sažalimo. I treće pitanje, postoji mogućnost eventualnog otpisa kamata. Otpis kamata po trenutnom zakon je do 30.6. 50% otpis kamata, znači istekao je rok. Međutim, imamo neke informacije da će se možda taj zakon produžiti do kraja godine, ali tu zavisi od parlamenta federacije. Znači, to je ovaj zakon o otpisu kamata. Ali sud ako kaže da smo mi u pravu, onda znači to je samo upravni spor, ne odlaže naplatu. I mi smo sad u situaciji da mi moramo vršiti prinudnu naplatu tih sredstava. Znači na razne načine kako je po našem zakonu. To je to. Ovaj period dok traje upravni spor, samo što postoji mogućnost, to su mnogi na našem kantonu, tražili su da sud donese rješenje o odgodi naplati, onda oni nama naređuju da mi ne naplaćujemo dok oni ne završe. To je ta jedna pravna caka koja se možda mogla iskoristiti, oni vjerovatno nisu to znali u pravom momentu, ali eto, to je to. A znači, žalba odlaže i koliko je 2012. bila kontrola, sad je završena drugostepeni. Znači, možda čak godinu dana da će trajati dok se vama svima koji imaju kontrola bude pravosnažno rješenje. Ali onda će u jednom momentu doći vladi da sve... Za nas je obveznik centar za socijalni rad. Mi smo morali nalog za kontrolu na centar, zato što imate svojstvo pravnog lica, to je to. Ja bi najrađe da sam kontrolu ministarstvu u pogledu to, ali nije moglo. Moramo poštovati. Vi ste trebali prije razgovarati s našim ministrom, prije nego što ste poslali, jer ovo je problem. Evo vidjeli ste kakav je sad problem. Znači, tad prije se trebalo naći i s ministrom i s premijerom pokazati da su u koliziji ova 2 zakona, koji će to biti problem i o kakvim sredstvima će se... Činjenica da problem postoji. Isto tako je činjenica da trebamo naći neko optimalno rješenje za taj problem. Zahvaljujem se naravno i Poreznoj upravi koja zajedno sa nama pokušava naći rješenje. Neko je pomenuo da bi centri, mogli bi mi svi direktori trutiti centra na 10 dana kad bi zaključali, vjerujte da je to ispao ne ekonomski problem, ne problem politički, nego socijalni problem, jer iza nas stoji 10.000 korisnika koji ostvaruju prava po bilo kom osnovu. Zamislite ljudi moji da to dođe do toga. Znači, to je ono što treba izbjeći u ovome slučaju. Da centri sami snose tu odgovornost. Mi smo u Bosanskom Petrovcu na grantu. Znači, mi ćemo direktno biti pogođeni sad. Mi smo jednako pogođeni. Nama ako nema sredstava u budžetu, svi se isplate i mi čekamo da nam legnu sredstva za našu egzistenciju, za naš redovni rad. Tako da bit će tu još sastanaka neki, treba razgovarati sa vladom i sa premijerom, ponovo bez obzira što nisu prisutni, da bi se neko rješenje našlo. Između koji šeta
direktor Centra za socijalni rad i ovdje što se tiče porezne uprave, koliko sam ja razumio, od 2009. teče problem. Od 2009. treba da se sjede, da se vidi koliko puta je upozoravano ministarstvo, koliko je puta upozoravana opština, da se zaštite interesi opštine, da se zaštite interesi porezne uprave, jer ona je sad dužna da razrezuje i naplaćuje prihode, javne prihode. Ministarstvo, zašto se dosad, ovo je neka 5. 6. godina se ulazi, nije raspravljalo o toj temi. Član 108a koji je koji dan uvršten u ovaj zakon, samo komplicira problem. Samo će se komplicirati problem. Zašto? Jer opet će rješenje donijeti Centar za socijalni rad. Opet će se javiti neplaćanje. Sad poslodavac tuži, jer centar nema sredstava. Mislim da bi trebalo na nivou ovih direktora da se definiše kategorija civilna žrtva rata, da se definiše djeca s posebnim potrebama, porodilje. Ne znam šta sve ima, da se jedanput taj zakon stavi na noge, da bude kvalitetan, da ne postoje te dubioze. Da smo mogli već danas potpisati taj sporazum i krenuti u realizaciju ovog problema. Nemamo to. Hoćemo li ga imati do sljedećeg sastanka? Hoćemo li planirati sljedeći sastanak? Hoćemo li mi ovo rješavati na ovakav način? Zaista je na nama je danas ovdje da damo konkretan prijedlog i da taj prijedlog bude u formi zaključka i da se mi svi tu potpišemo. Jer bojim se da ćemo ući u poziciju sastančenja. Mi smo već imali sastanke s premijerom, odnosno ministrom, i nije urodio plod. Znači nije. Bilo je sastanka i sa poreznom upravom i tako dalje. Šta bi bilo danas dobro? Ja se izvinjavam, uzeo sam riječ. Šta bi bilo danas dobro? Da li mi možemo samo inicirati sastanak ponovo s premijerom, sa ministrom i tako dalje? Ili da mi uradimo već konkretno, evo imamo ovdje gospodina Javaragića i tako dalje, sporazum u kojem mi nudimo i upravi i vladi kantona, nudimo taj sporazum da se to plati. Na kakav način? Ajmo pronaći modalitet. Bojim se da ovo što govori iz porezne uprave gospođa, ući ćemo ono ko je krivi kraj, a onda ćemo podignuti pitanje krivične odgovornosti za neusklađivanje zakona. Možemo ići i tom logikom. Zaista, ako učemo političko pitanje, onda ćemo krenuti pravnu odgovornost zašto nije zakon usklađen. I onda ćemo se naći pred osudom javnosti od sviju, a pogotovo ćemo se naći pred osudom javnosti od ovih koji rodine. I onda ko će odgovarati? Ja da budem malo preciznije, 803.000 je kompletna suma veća od svih centara u Bihaću. I mi zaista imamo težak problem. I danas sam ja sazvao, zajedno svi, sazvao sam da to riješim. Evo, nema aktera. Znači, mi možemo sve ovo zaboraviti. Ponašati kao da ništa nije bilo. Ili ćemo mi konkretno inicirati, evo, ovo je model, hoćete ga prihvatiti ili nećete. Ako nećete vi to prihvatiti, onda ćete vi biti potpuno... Ne možete reći da niste imali, da niste bili ranije upoznati nego što je ovo aktuelno što se tiče Centra za socijalni rad Sazin. Vidim da dopise koje su vam uputili, odnosno tražili mišljenje Centra za socijalni rad Velika Kladuša, pa vam je slalo u prošloj godini u 3. mjesecu dopis zahtjev za mišljenje, zatim urgencije i tako dalje, gdje ste im vi onda zvanično objasnili kako i na koji način oni trebaju tražiti mišljenje što se tiče ovoga problema. Ovo kada spominjete, zašto to govorim? Znači, govorim zato što se ovdje izbjegava da se kaže politička odgovornost i da je to neki politički akt ovih čimbenika koji čine vladu. Jeste, to je politika, da se razumijemo. I kontrola koja se vrši u zadnji tren je politika, to ne treba izbjegavati. Na tragu ovog što je načelnik rekao, zaista je u pravu, ovdje su općine suočene, znači vijeće kao osnivači Centra za socijalni rad, organ uprave, gdje su u većini slučajeva Centri za socijalni rad na budžetu, su suočeni sa tim problemom i porezne uprave ovdje očito, kada donese rješenje ne zanima, ono će blokirati račun centra. I napravit će ovo što ste i vi rekli, koje su to posljedice kad se blokira taj račun centra. Ali na tragu ovoga što je rečeno i što ste i vi isto nekoliko navrata rekli, da, zašto se zaustaviti samo na premijeru ili na ministru? Nema potrebe. Vi kao Centri za socijalni rad ste suočeni, nije ni slučajna ova cifra, da potraživanja koja vi imate od ministarstva su otprilike ista kao što su ova potraživanja koja, evo, porezna uprava kaže da će vam iz tih razloga blokirati račune. Znači, tu je itekako odgovornost, i politička i svaka druga, i tako je treba i prezentirati, i ne treba je izbjegavati. S druge strane, ne treba zaobilaziti skupštinu.
Unsko-Sanskom kantonu? Pa nikako. Zašto? To je najviše zakonodavno tijelo naše kantona. Odnosno najviše tijelo. Koji treba da iznađe način da nekim svojim rješenjima, zaključcima ili obvezama naredi izvršiocima, to je vlada, to su premijeri, ministri i tako dalje, način na koji će se doskočiti u rješavanju ovoga problema. I to treba da bude zaključeno. Ne zaustaviti se na premijeru i na ministru. Pazite, kaže, ministar ima neodložive obveze. Pa koje su to neodložive obveze? Kako će on odgovornost nositi kad se blokiraju centri za socijalni rad i kada masa dođe, što kaže načelnik u pravu je, svi će općine obezbijediti besplatan prijevoz za svu tu masu, za sve socijalne kategorije, da stanu pred tu vladu, pred tog ministra, pa nekim odloži on neodložive obveze, nekim objasni kako nije mogao pristupiti sastanku i doskočiti problema s kojima se direktori zaista suočavaju. Zašto? Pa zato što odgovorno izvršavaju svoj posao. Zato što su svjesni svoje odgovornosti. Tako bi trebali biti i ministri, i premijeri, i skupštinski poslanici, odnosno rukovoditelji skupštine i tako dalje. Dakle, to je rješenje ne treba. Ja vidim da ste vi u nekoliko navrata putem direktorice mi je rekla da ste imali nekoliko zajedničkih sastanaka, da ste iznašli sve moguće načine da doskočite, da skratite tu proceduru, da ne očekujete od ministra ili od nekih drugih da vam ponude rješenje, čak što više, evo i sad ste sami izrazili spremnost da ćete putem i pravnika iznaći neko rješenje, neki oblik sporazuma i to pa njima dostaviti, zašto da ne iskoristiti to zadnje što jeste, ali svakako zahtijevati to od Skupštine Unsko-Sanskog kantona, pa kad se otvori to pitanje u idealnom 9. mjesecu, pa da vidim tu politiku koja neće riješiti. Organiziranim novim sastankom i sa premijerom, i sa ministrom zdravstva, i sa ministrom financije. Znači, mi to ne možemo izbjeći ministra financije, jer ovo neko treba da plati. Možemo se dogovoriti, evo, gospodin Javorić je tu, kako će izgledati taj sporazum zajedno sa poreznom upravom. Znači, neko to mora da plati. Koji će modalitet biti i taj sastanak mora biti jako brzo. Taj sporazum mora biti jako brzo postignut. Zašto? Evo, drugi centri još nisu ni ušli u proces ove inspekcije. Mi smo već dobili, ja sam dobio 803.000. 800.000 imam potraživanja sa nivoa kantona, što je ponovo možda posao za pravobranilaštvo općinsko da ih tuži. Jer imamo problem u lokalnoj zajednici. Zaista imamo problem u lokalnoj zajednici. Neko očito okreće glavu tog problema. Pored ovih 800 imamo 800 problem potraživanja od kantona. To je 2 miliona, ima centar potraživanja, odnosno centar Prijetna naplata, odnosno blokada računa za one koji nisu na trezoru, centru socijalne rad, to je problem općine. Znači svaki transfer sredstava od strane općine i tako dalje, bit će skidanje od strane porezne uprave, odnosno tih sredstava. To znači blokade i paralisanje rada centara za socijalni rad i dijelom općine. Nesporno je da su ove obaveze, financijska obaveze kantona. Međutim, šta je problem? Kanton očigledno da ovaj problem trpa po tepih i da nastoji da stavi glavu, odnosno stavlja glavu u pijesak i bježi od toga problema i tako dalje. Zašto? Zato što zna da kratkoročno njega nema nigdje u toj priči. Što znači, kod blokade računa ovih centara za socijalni rad, općini, odnosno centru za socijalni rad ostaje jedina mogućnost prema kantonu regresna tužba. Šta to znači? Regresna tužba da sve ono što je platio nadoknadi od kantona, odnosno da tuži i da sud utvrdi da je kanton dužan da plati i tako dalje. Međutim, to je jedan dug proces, to je jedan toliko dug proces i neizvjestan da zapravo nije nikakvo rješenje za općinu. Zašto? I to kanton zna, vjerovatno. Ne vjerovatno, nek sigurno zna to kanton. I zna on, i kad bi sud donio presud po regresnoj tužbi općina, da kanton vrati ta sredstva, odnosno da je dužan da plati općine, odnosno nadoknati općine ono što je općina platila i tako dalje, opet postoji problem za općinu, to je problem izvršenja, znači kanton to ni u kom slučaju neće platiti, tako da su pravne mogućnosti, u odnosu na praktične mogućnosti u ovome problemu, ona je na štetu općine. I to kanton sigurno zna
i to kanton maksimalno koristi u ovome problemu izbjegavajući sučeljavanje itd. Što se tiče ovoga sporazuma, mislim da ne postoji nikakva mogućnost da, jer gledajte, ako su predstavnici kantona, odnosno ministar, izbjegavao da dođe do rješenja problema, ne znam kako bi potpisao sporazum odjednom ovako. Ne znam kako bi ga mi prisilili. Ne postoji instrument da mi prisilimo ministra da on potpiše takav sporazum. Ne znam ako bi ga potpisao, s kim bi ga potpisao. Ne može ga potpisati s poreznom upravom, može jedino s općinom. A to opet iziskuje obezbeđenje sredstava u budžetu za tu namjenu kojih nema, niti su planirana, i tako da će se on bati vazda, nema planiranih sredstava za tu namjenu, ja se ne mogu obavezati za taj iznos sredstava. Prema tome, to je jedno vrstno kolo u koju smo upali mi i mi smo zapravo žrtve nerada, odnosno, da kažem, izbjegavanja obaveze kantona da izvrši svoju zakonsku obavezu koju je pokušao kroz izmjenu zakona, ovoga kantonalno i tako dalje. Međutim, zakon o doprinosima je zakon koji je višeg nivoa vlasti, da kažem, i taj doprinos se odnosi na čitavu federaciju, dakle obavezuje i kantone. To je poseban zakon u odnosu na ovaj zakon o socijalnoj zaštiti, tako dalje. Prema tome, te izmjene zakona koje je kanton donio, to je, da kažem, dalje prolongiranje problema i obaveze, izbjegavanja obaveze koje je dužan. Dakle, pravno, mi smo, da kažem, u punom smislu riječi hendikepiran, da kažem, odnos na kanton, tužbi je to odlično to znaju. Dakle, ovaj problem treba prebaciti na političku sferu i maksimalno iskoristiti, da kažem, uticaj poslanika u skupštini koji dolaze iz općina i u skupštini da se taj problem detektira i da se tamo traži problem, u skupštini kantona. Dok god budemo, molim ministra da dođe na razgovor i da zapravo prizna da je ovo ovako kako jeste, mi imat ćemo isti problem, a kamate rastu. Mi jednostavno ne možemo izbjeći proceduru plaćanja na ovaj način na koji porezna uprava ide, jer ona radi svoj posao. Ono što jest, centar radi svoj posao i tako dalje. Ono što je možda zamjerka, jedino pojedinim centrima za socijalni rad zamjerka, zato što nisu inzistirali da plaćanje ide preko poslodavaca i tako dalje, jer bi time izbjegli svoje obaveze. Inzistirali smo ali zakon obavezu. Mi smo imali nebrojeno sastanaka. To je jedan zatvoreni krug, kažem, tako da su nama ruke tu svezane, da kažem, pravno, praktično, također, jedino politički prema skupštini. Ovo može politički riješiti. Znači, ono što bi ja predložio da to bude, da bude jedan zajednički akt ispred centara za socijalni rad, odnosno ispred općina, po jedan zajednički akt otprilike identične sadržine prema skupštini, ili ne znam ja, model sada onaj kako mogu. Treba ići u Ministarstvo zdravlja i socijalne politike i Ministarstvo financija ovaj dopis kojeg je gospodin pravobranilac govorio prema skupštini. Da se skupština odredi po ovome propisu, po ovome članu i po ovome problemu. Na temu financija i na temu zdravstva i socijalne politike. Jer mi smo tako radili, tim smjerom, onda ne treba to nikakvoj komisiji, jer komisija je samo da primi nakladu. To mora ministar inicirati prema skupštini, onda to dolazi na komisiju i poslanici trebaju zauzeti stav. A svakako da će poslanici iz lokalnih zajednica i apelirati, jer ja ne vjerujem da oni imaju više od još jednog sastanka i skupština se treba raspustiti u biti, jer ja ne znam da li oni uopće imaju još mandat za zasjedanje, sad to je pravno i to treba praviti. Treba ići u Ministarstvo zdravlja i socijalne politike i Ministarstvo financija ovaj dopis kojeg je gospodin pravobranilac govorio prema skupštini. Da se skupština odredi po ovome propisu, po ovome članu i po ovome problemu.
na temu financija i na temu zdravstva i socijalne politike. Jer mi smo tako radili, tim smjerom, onda ne treba to nikakvoj komisiji, jer komisija je samo da primi naknadu. To mora ministar inicirati prema skupštini, onda to dolazi na komisiju i poslanici trebaju zauzeti stav. A svakako da će poslanici iz lokalnih zajednica i apelirati, jer ja ne vjerujem da oni imaju više od još jednog sastanka i skupština se treba raspustiti u biti, jer ja ne znam da li oni uopće imaju još mandat za zasjedanje. Sad, to je pravno i to treba praviti. Mi uputimo akt prema skupštini, odnosno predsjedavajućem, možda da iniciramo u tom tematsku sjednicu, znači hitnu tematsku sjednicu skupštine, bez obzira što su period godišnjih odmora, ali bi bilo jako dobro načelniče možda inicirati i sastanak kolegija načelnika, ovo je zaista gorući problem. Ako možete i vi iskoristiti utjecaj među načelnicima da se Kladušu, Bihaću, negdje u hitnoj proceduri sazove taj kolegij i da se sa kolegijom uputi također jedan apel ili jedan zaključak da se to rješava u skupštini. Mi ćemo napraviti u općini Bihać, uzet ćemo sebi za obavezu taj tekst koji bi išao prema skupštini. To ćemo usaglasiti i sa poreznom upravom i sa svim centrima, dostaviti i to bi, čini mi se, bilo najadekvatnije i tražiti pomoć i rješenje kantonalne skupštine, jer se bojim da neće ministarstva, čak ako i dođu nekakvim metodama, uputiti to prema skupštini.